Un, deux. Mo يعرفها لا c'est d'avoir répondu, d'avoir eu tout ça, c'est pour faire comprendre. Vous avez remarqué qu'il y a une modération, mais on a l'habitude de travailler comme ça. C'est des liens qui nous touchent avec les moyens du bord, mais on va terminer par partager le rencontre avec une bonne convivialité. Donc, on va commencer de rappeler ce qui s'est passé avec Miguel le samedi passé. Vous savez tous, donc on avait partagé une rencontre ici avec l'Ahwali. Cette rencontre a été empêchée par le service de sécurité. C'est une rencontre qui est maintenue, on la partagera un jour. Ça c'est certain parce qu'on a remarqué qu'il y a un chargement, particulièrement sur la terre. Il y a beaucoup de présents, il y a beaucoup d'éléments, de militants qui sont pris en otage. C'est notre devoir, c'est notre responsabilité de les protéger. Donc on a invité un avocat qui on salue au passage pour son courage, qui a pris dans la tête et dans l'esprit la pensée libre, la personne de la Hawali. Elle devrait être parmi nous aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'elle a empêché, mais on a remarqué qu'il y a un climat de terreur, il faut le dire, un climat de terreur qui se passe sur la Kabylie. Donc c'est pour cela qu'on voulait partager une rencontre, un drame sur les droits en Kabylie. Malheureusement, il a été empêché. Donc c'est un appel, c'est un rappel. Vous savez tous que le pouvoir, à minuit, la chasse à l'homme à minuit, c'est vraiment grave. L'ancienne, ainsi de suite. Donc, cette femme, c'est notre détermination, on va multiplier encore des actions, ainsi de suite, pour être solidaire avec eux. Et avec un devoir de tout un chacun, de rester solidaire face à cet acharnement. Alors, voilà ce qui s'est passé la semaine passée. Donc, revenons à notre conférence aujourd'hui, qui est un autre chapitre aussi. Donc, nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir parmi nous M. Nordine Hamouda, président de la Fondation du colonel Amiroche, l'un des chefs historiques de la révolution algérienne. Donc, nous savions tous que tous les événements historiques ont été instrumentalisés par le pouvoir en place depuis 1962 et ça pour s'assurer la pérennité et la stabilité des clans qui les composent. Donc ils doivent mettre en cause aujourd'hui les fondements de cet État artificiel et officiel fabriqué à base des contre-vérités, des mensonges historiques, idéologiques et considérés comme un bien. C'est le cas de M. Nordine Hamouda lors de son intervention sur la chaîne Hayat, la télévision, la chaîne privée, en parlant sur l'histoire de l'Émirat Qatar et d'autres anciennes figures historiques et politiques. Suite à cette déclaration, nous avions tous remarqué que les réactions s'enchaînent, une vive polémique éclate sur les réseaux sociaux et sur des chaînes de télévision privées. Le débat qui devrait être historique, malheureusement, s'est glissé sur le terrain idéologique. Vous savez tous qu'il y a une armada d'avocats qui voulaient déposer plainte contre cette déclaration. Nous lui témoignons notre solidarité ici, le café littéraire de Tichy, lui témoigne sa solidarité. Alors, merci. Donc, voilà, donc la rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans l'objectif de réhabilitation des vérités historiques, des événements clés de notre histoire contemporaine, aussi pourquoi pas d'y aller dépoussiérer certains zones d'ombre. Donc voilà, on partagera avec vous une thématique. Histoire et manipulation de mouvement national,
Voilà ce qu'on va partager. Espérons bien passer une très belle rencontre, chaleureuse. وتعطينا راه في الدار اللي كنتي ميرسي بوكو السعاده ولي دخلنا ونودي وسيني نشوف في تنميرتو. جالسكم ديما لا كثير كان طريق بون دي زواران زولت في الاول مرحبا يسول بالوديو سنه الساس الكثرة باش انا تسلم ان شاء الله ما نفق سيكير لانت الحوايج نتاو صغور لانت الحوايج غسمينا مزيد نتاوهم صغور يمكن قال لي سنين زرا باللي تمسلايا سنيه والله ما ساقي حاصل دونك كاينه ديني ورقه صداق اليوم وساغا اخسم وساغا اخسم اللي تمر في الجزائر مي مقبل تبدو ولكن لقد ضرب باللي كاينين الخوف والسلغام كاينين لا نكرك حبيبنا كاينو اللي هو قاد السنه اديرو حضورين تمسلايا يدينين نكني تبدا كاين زمير غير ديني غيني تتقارا باسكو ساغراوي نعسا الحق كاين ساك كان يجي بخار كاينين وكذا باسكو كذا غنروح غنلقى نوزين بابا اسنختيفو اجي انا فونتاج سي كو جي با كوزينار هادي ديني وزنيغالا ما كنتش نصاب الكوراج باتي الكوراج يسغير مثلا باسكو تيرو بزاكير كني كنقرا كما بالله تقبايلي ثاكن كل يوم تقبايلي فيس تقبايلي ماشي كنتمسلت ذنيف تيرو بزا او الحق اشحال سنين ياكي ثمرت القبايل لوبجي داتاك سيستيماتيك même dès l'octobre, la cabine n'a pas été attaquée de cette manière. Ama, c'est tarif al-Hukun, Ama, c'est tarif les baptistes, Ama, c'est tarif les islamistes. Et permettez-moi aujourd'hui de rendre un hommage aux 297 détenus إقلال للحباس وسلك. الجزائر الجديدة اسم كثير الجزائر لمن عبد القادر. Il n'y a jamais eu autant de détenus que ces derniers jours. Je suis solidaire avec tous les détenus d'où qu'ils viennent. Je dis bien d'où qu'ils viennent, à condition qu'ils n'utilisent pas la violence. Je voudrais rendre hommage aux gens de Kharata qui le 16 février, 30 février. Et on est pas seul. J'adore ça. Je voudrais rendre hommage. Il jouait à Kenouan. Et qu'il eut 1045 avant toute l'Algérie. Et que les manifestations modernes. Et contrairement à ce que disent certains intellectuels arabophones, je n'ai jamais cherché à imposer des Kabyles aux Arabes. C'est-à-dire que يرنا لقد سسمر اكيد الجمل يرنا لقد سسمر لسان الحق المسلايه كتيني لقد سسمر بك لي القريه ثمرات نيايا والجوجه جو بارل كون جو فو اي او جو فو ونفدي جبل الحال عقليه تصدق اللي تاخذ تصبح تمدي هذه دي قطع والسنه كي كان أنور دينا سيماني كتكشف بالعكس. أنا وليت تسمع خدمة بالحبس ندير زوزو نبليدة نبدية نبروكية جيتي كونداني أمر أنا تسبب بثلاث العرس كنو كيدير إيش في بروبوزا اللي كان يتمام بثلاث كيدير العرس أش غير هذاك أصل الغرب كيش في سكسار ونسيب
ترينين وما اللي كسر اي بي هذا الشعب كان يختار pour revenir au débat passé. Il n'a été saouli le directeur de la chaîne de télévision, il y en a les chaînes qui barabou sont la gare. Elle n'existe pas chez moi, le Boukham, elle n'existe pas. La télé de Boukham, que tu dois raouer, à te sauver un TV, d'un évoqué, à son slum, ou de gagner la guerre. À télé de Boukham, elle est là. À te sauver le Khwaram, والله عرفت خيبين يومين ما تصف ما كيترك منك كثير. لأن شفت قبل 5 مرات صدق. Il est venu me demander un interview. Et Saouli, je pose une seule condition. Il n'y a que des choses. Je pose toutes les questions que tu veux. Je te réponds comme je veux. J'ai entendu des gens dire la télévision. Eh bien, parce que je ne parle jamais dans des télévisions étrangères. Ni France 24, ni la télévision, ni Miss Abbassi Madani, et tu vois les Algériens dans le bus. Ou sur Alain, je crois que nous avons donc on a fait une émission, on a fait une deuxième émission. C'est une constante nationale. On peut dire des jours est-ce que les caricatures في البروفات ورسلنا للسخدمك ليه عبد القادر في البروفات ليش كيف بالهيدي كيف ديتوش كيف الشعب كي كنوي تركض كيف يحمد تنفهم في الرابي كومبانيا alors puisqu'il va نهضر في اللي بلا عبد القادر السكي بضع ظهوري يرنا ميدي مسول ناني يد tu vas faire une conférence تكليف إن كنظنوا هكذا وهي تسدى ما عرفتش تروحوا تساوي ملي تكلم تقول جو سوا رابط تقولوا تساوي سلمها ايوا شو قالنا كذا قبايل ونون زميره للخير هذه راه الطعام زري غدبا بيك لا داك غربه تيبغى لك تتحمل مذاكي ولا تتحمل غربه وكان يكسب التاريخ بس التاريخ ولاش يقول يقلحوا نسد عميروس لا كرات كابي ولاش يا وسكي صور ولا روح ولاش يقول دونك ما تروح على ذاك سخامي وتروحها اي سي ان بليزير ايمونس بلا مسكر اي ربي هذوك عرف زيتون الصباح سخن الله يخليك عبد القادر وكانوا نسينا لها alors اللي غادي تفهمن لي ميدايا كيكسر انوي سنتيف كان لي ميداي انا كنت نسال لي ميداي ديال وقت النيك انوي سنتيف كان انا راح قال الفرنسا وتخلصها لها هذا ان دوكيمون de l'Assemblée nationale française. L'Assemblée nationale française a fait des cas. C'est la direction des Moudjahidines de le Parlement décide l'augmentation de la subvention qui devrait être portée de 55 000 à 70 000 francs. 70 000 francs. La dotation du présent chapitre se répartit entre les bénéficiaires suivants. C'est Khalid. C'est Khalid l'Amir. Capitaine de l'armée française. Ahmed Ben Talib. Parent. Émir Tahar. Petit-fils d'Abdel Qader. Émir Omar.
fils d'Abdelkader, Emiras Amina, fille d'Abdelkader, Zeynep, fille d'Abdelkader, Kulthum, mais c'est la chanteuse. Kulthum, fille d'Abdelkader, Ruqya, fille d'Abdelkader, Zahra, fille d'Abdelkader, Khadija, t'as des sœurs d'Abdelkader, Khadija, veuve d'Abdelkader, Hafiza et Selma, fille d'Ibrahim, Husseini et Saadia. Emir Simhiddin Ben Mustafa, neveu d'Abdelkader, Emir Mohamed Badruddin, fille d'Ahmed, Emiras Khadija Zahra Rabia, fille d'Ahmed, Emiras Fatma, veuve d'Ahmed, Emiras Zahra, sœur d'Abdelkader, domestique d'Abdelkader. ما خدمتني قبل نسير على فرنسا. خدام. وكيف داير نفسه فاميلتيز. والرفيق انا كيورني نخلصن بالمهيد نخدم فميت نعبى نخدم فميت نزيرو نخدم فميت نببلا نو فين دويناش سي كينسي وبداو نضحكوا على الاستوار كي العمروش سي ان كاع يموت الزعيم كنا يموت فوالا une déclaration banaouise. Nous, sous-signés enfants de feu, l'émir Abdelkader Hassani, nous vous prions de vous charger, en votre lieu et place, de transmettre au gouvernement de la République française l'expression de nos sentiments et de notre affectation pour la France, imitant de cela l'exemple de notre défunt père et de lui donner l'assurance que nous demeurons tout au long de notre vie, c'est-à-dire dévoués au gouvernement français et sommes à ses ordres et ses lois. Ont signé et opposé leur cachet. Ali, Ahmed, Abdelzak, Abdelmalik, Omar, Abdellah, Ibrahim, Ahmed, Amina, Rakia, Memtinaoui, etc. En notre à l'absence du sceau de Mohamed et de Mohamed. La famille تنزع انظروا ماشي هو ديتاي لا الكلام كلي ما يليونو حالكي ورا ما نروح واحد اون ديتاي وكيتسنوزو نونغرو لا d'ailleurs j'ai l'honneur de vous faire parvenir 6 juin ma réponse à ces pétitions. Ils ont fait une pétition là. Agréé, monsieur le secrétaire général, l'assurance de ma considération, etc. Le ministre plénipotentiaire, sous-directeur, la Boulay. Pétition numéro 14. L'émir Badruddin demande la majoration de l'indemnité qui lui a été allouée au titre de membre de la famille d'Abdelkader. L'indemnité allouée à Badruddin, fils d'Ahmed et neveu d'Abdelkader, a déjà été portée au début de 1929 du 1er de 1400 francs à 3000 francs. L'allocation attribuée à ses deux sœurs, Zahra et Khadija, a été en même temps fixée à 5000 francs au lieu de 2808. Je demande une augmentation. L'émir Nourdin Hussein, à l'attaquer en Syrie, demande la réversibilité de la pension accordée par le gouvernement français, a fait son père l'émir Hussein frère d'Abdelkader. Motif de la commission, l'émir Nourdin Hussein demande la réversibilité de la pension accordée à son père frère Abdelkader. Il expose qu'ayant adressé une demande à ce sujet au consul de l'attaquer Syrie, il a reçu une réponse lui faisant connaître que les pensions de cette nature n'étaient pas réversibles, etc. Mais qui nous dit ça? Les gars, donc vous me devez, je vous dois la vérité. Et je dis ça, on a depuis 2 ans, un mail écrit. وليش وين نهضر contre la Kabylie. قايد صالح دم زوار
اسميس عدينا هواري بوكرو بنقري انا حاشا يا ربي ما نقولش ايش انتو ولا نقرو كنعيه مقري ما سمعتنا هضرنا في الاول كلي ديال كلي اللي خاميه يا ما داكش متاكد ديال وين هضرت في ثلاث التدار قراصه ديال الغنو هضرت في وين ثلاث مدلك ساق اللي ديك ساق ثلاث نقول القبايلين ونهضر في وين قال نعيمه ما تنتهي دابا وقال لي شتا بنكرينا اكي قال هذا الماتش اللي جات شنو ما غادر لا كابيني او تعرفي فور تروفي والله واش تخمم ما غاش كوسمو في اختي انت قايل فاتي تا خويا زهري سنوكي لا غير اي تي روتاردي دو 2 ans à cause la cabine يا كاع يدوني من 1 نوفمبر encore يدوني من 1 نوفمبر وعمر نكري من القسم 47 ينسي الكره ils ont déjà fait la première guerre بنقرينا كي سي الواد زرم بلي الغاشي الواد ماشي يا بيان سور سي سنيك شمن يوميا جوسكا تامرا سيد جانات اكسيتيرا باسكو سي دي سبايس اي بي ماذا الكاز لي جون لا سوما ميتي شتاين بنقرينا كي والله هاد القبايل لا سوما ميتي شتاين الى بري 300 هكتار ذاهي يخدم لابيس اسمو زوج زناكي هي ولا كي كان ميم با لا ريكونيسونس دو فون دونك عبد القادر اللي من عبد القادر مثلا الفلاس باسكو سي اون كونستانت الغاز سي فري ينوغ سازون يروح يضرب في مدن القبائل سي با بور لور دوموندي يواتنا غديدي أسنقاء هذه تفكر المبايعة هذو غلط اللي في الأول أنا سمي عمر مثال عمر يقول لك ذاك كان مزيان الشبكة أمي قال لك يديكم السنة كان هذا تشتري في الأمير غيوغا يروح على البيت قسطنطين إني يسدوا هذو غلط دايما في ذاك اللي يسود يروح ينوغ ديدرس Tu as combattu 16 hommes. Soit البوض معليش جا غرامي سواء الباب فرنسا دو غالبيت انا تسنير لا ريديسيون هنا تسنير تزنزر ثموت الى رومي انا غير جايك تدبابك تورثات الى بري ماسكارا بارتي دلوراني بارتي دي تدري اي بي يا هذا ربي ما الا يغادر يرفض السلاح ضد فرنسا دايلاسي جاي سي داباس بغيت تدخل سوريا بغيت تدخل فرنسا قبل 5 سنين ديال الشاطئ يغال فراماسون قلب الانترنت تولي الناس فراماسون دار لي جيش لا ميسي كوكي ماشي مدير لي مرا تقدر شطا فراماسون كل خولو اسكو سميك هذاك اللي خصك اللي خايب على غير الصح راه حسب انت دابا الكاس لا فوتونس انشاء ربي في 2 مات سور 3 ما تكش مغسلي فراماسون اكيد تقابل هكا صورت تلايبات مازالوا منا باللي اللي من عبد القادر شتا فراماسون يروحوا لسوريا اسك تزرع كونت يا لو كانال دو سويز كي ايتي انوغوري كنت نخدمو 17 سنه ضد فرنسا اشاكي ديال الكانال دو سويز كنت تمدو نابليون 3 اخذ لو روا دوتريش بور انوغوري لو كانال دو سويز كتشيني كي سونسياتر داو من فرنسا يولايس المقراني ثابرات غير سوريا ينايس اسيد الامير ديال انك ما تزمر نروح هذا الماء الذكي نخش كاع غديو نميك جامي جو نو في رونيي لا بارول كو جي دوني على فرنسا اكيد خدم السنه كيخدمني يحركيو هذاك نون سولمون يروندا مي ولا قالوا إلا أنت الفرنسي يكمل المقراني الشيخ حداد ذو الراويز سي الراويز
ils ont été déportés en Nouvelle-Calédonie. المقرانين يموت بكم والروندينا شنو يقول لك هناك يلقى المقراني الى البشر سيدري لا البشر وي اسميت الغاب كان اسمه ما يديروا مين ما سميت بصح يرفض السلاح ضد الروميين اسميت الغاب لا ما يدير سكان الروميين كيش يقام فين بغيولي سيتي تاعك فوالا لا ديفيرونس entre المقراني دوار ويس هاكد الشيخ حداد الا يقول الشيخ حداد سيقار vous êtes condamné à 50 prisons. Il dit si Dieu veut, je vais mourir dans 5 jours. Comme s'il y a un bête qui mourrait. Mais voilà, à Touha. Voilà exactement les gens qui font ça. Donc, quand je termine avec celui-là, le deuxième phénomène, بنباديس هكا بنباديس اليوم العلمي اصلا تسدي خلقه دواء الكورونا هذا بنباديس الور باش تضرب بنباديس جديس الى من لا ليجون دونور ذاباس الى من لا ليجون دونور بنباديس الى من لا ليجون دونور بنباديس en 1936 بنباديس il a demandé والله ما je vais pas me cacher allez prendre le travail vous allez me faire taire laisse que donc l'armée qui connaît qui voilà ce qu'a dit Bembadis. Donc normalement il devrait être maîtrisé au Chicheri, je ne vois pas pourquoi c'est un intrus. Notre conférence aussi. Mais nous avons une thématique, on a partagé une thématique, on va la commenter. Wamba, j'ai fait le tour, c'est à peu près, c'est pas. C'est faussement. Voilà. Il a demandé en 1936 l'assimilation de l'Algérie à la France. C'est vrai, il nous fait il nous fait mais on ne voilà les gens que Boumediene et tous les problèmes que nous vivons en ce moment. Il y a des problèmes là, quand c'est Boumediene. Boumediene, il a voulu ramener l'Émir Abdelkader de Syrie, nous imposer Bembadis comme étant une sommité et nous imposer le Salil Hajj. C'est-à-dire 3 personnes
qui n'ont rien à voir avec l'Algérie, باش نتمسلايا في لي جون دو 1er نوفمبر، باش نتمسلايا في بوديا، باش نتمسلايا في خضر، باش نتمسلايا في فايت احمد. On veut nous imposer de nouvelles têtes qui en principe ne gênent pas. مرخدي من القران معليش، مرنا اللي جزائريين خرجوا في الشعبات معليش. Il se trouve que ce sont des alliés objectifs de la France. Voilà pourquoi que je ne peux pas supporter les attaques qui sont portées contre la Kabylie. Voilà, c'est la Kiyata. Badissia novembrien. Il n'y a pas une ignominie ou les chèques qui gardent le Wakil. Ben Badis n'a rien à voir avec le 1er novembre. Au contraire. Monsieur, attends, s'il vous plaît. Allez. Monsieur Ali Talou, je m'adresse à toi. On se respecte. Tu es un enfant, vous savez, on a d'abord des matins à partager. Normalement, il y a un peu de l'esprit là-dedans. Si tu as une question à poser, on passera au débat. Voilà. كنتوا طلعتوا للجبل افراد وهبطوا افواجا شو كان كمل S'il vous plaît, on a partagé le débat. Là, c'est une question. Il faut analyser ça. C'est que tu as une question, tu passes là, tu la prends. C'est comme ça. Voilà. Tu vois, un homme civilisé. Je dépasse le temps. N'importe quel monsieur, avec un monde garanti, il est prêt à répondre à n'importe quelle question. Donc, soit un élu exemplaire. Voilà. Nous, les islamistes qui sont dans les années 90, les islamistes, ce sont les alliés objectifs du pouvoir algérien. وكيتساووا الغلبات اللي كان الا القانون
Alors, aussi, voilà. كنت قاعد يدي مسلاين فايني بني في لا تلفزيون يغادي يدير لحال بمباديس يغادي يدير لحال المقارنه كنكو لمير عبد القادر لا سميت هضر 400 روج اني كومبيان L'assistance, normalement, chère assistante, normalement, on va s'entraider d'une manière à asseoir le calme et la sagesse. Je répète, on passera au débat maintenant. Bon, attends. Arwa, soit non, Arwa, Juna, soit non, pose ta question, c'est clairement. Papa, pose ta question. Non, je ne donnerai pas. Je suis ici, je ne donnerai pas la parole à un islamique. Il va la prendre au maquis. Très bien. Il va la prendre au maquis. Et au maquis, c'est bien, donc وين ولا يقدر يخدم عبد القادر ولا شي وليدي الناس انكم ديري الفرع ما يروش الحواس سا لي ديرونج با هذا تمبدو شاهي هذا ترد غير الحبس ديال الوقت ابري لانديبوندونس سا لي شوك با مي تمسلاي الفريمير عبد القادر يخدم بديل كومون زغاله شو دير دونك c'est ça. Alors, والله ما نغنى هذا اللي كنت نفرق بنوي بوزات لي زالي لا بوليس لا Ahmoudi, qui je parle, Ahmoudi, ça, je parle 1 plus 1 égale 2, c'est que tu es un homme, passe la poussette. Tu l'as pas. C'est que tu es un homme, passe la poussette. Tu n'as même pas une histoire. Alors, ça, dans la tête. Alors. On va avancer au débat. C'est à d'autres vérités, il faut les débuter. Bon, alors voilà, حركة كحركة لو نسيت من بلاد كل يوم تقبيلين لا الكلام قبيل ولا قبيل ربي في الناس تسوي تولي كامل ما تيسك ما سنتك تبرز على الناس تسمع نيغاون دوكي كذا استغاثة ببدي شافك اللي كان عبد الخالق اكل بوم ديليك بومبارتي دابور في القبايل بوم ديليك بين لاسكرون 64 داكير بوم ديليك نغا كري بوم ديليك نغا خيدر وذن توالي لها بوم ديال إذا نعملوش الحواس داخل الحبس صالي شوكبا باسكو يتجذب في ماليس يغير باللي مقرب اسمي الله نقول له
وثنوا كذا وفي خلال ثورة في الروندي. Donc, un délire. En ce qui me concerne, Kenny, là, il va être nous بالغرة. أسمينا القدرات. حور بخدم. On ne nous laisserons pas la République contre les mains des islamistes. Vous n'arriverez pas au pouvoir. Vous ne passerez pas. Les islamistes malheureusement. Ceux qui veulent nous donner des leçons de patriotisme. Ils ne peuvent pas venir nous donner des leçons. Aucun responsable, quel qu'il soit, ne donnera des leçons de patriotisme à la Kabylie. La Kabylie est marimaniste. La Kabylie, elle doit fonctionner en fonction de ses propres intérêts. Tora, Atchikan, quelques islamistes pour perturber. اللي نعرف جدودو ما يخوفوني ولادو. العمراء كنستخدم ديال الحبس كاينين. كاين لا ديال الحبس مروانيات. ثورة تروح لنا نورسن غنروح برا ورسن اما نروح برا اللي من عبد القادر هكا. صحابهم ديال كل القبائل دا شو الدين وكي خلف الدين وكي. تنسلم المدينة كاين. تروح هذا تسلو ضربة. Pourquoi vous ne dénoncez pas les terroristes? Pourquoi vous n'avez jamais pu dénoncer quand c'est un jeune Kabyle qui est en prison les Ghazlan? تحمل مكان الأخوالين dans les cimetières. Et bien c'est terminé. La Kabylie va se battre pour elle-même et uniquement pour elle-même. ونبني الجبال الحال الثاني سنة كيبين أهل الأيروبور روحنا مع العربي السعودي روحنا مع العراق. D'ailleurs, quand vous choisissez des pays, vous choisissez la France et l'Angleterre, تروحوا مع الكفار. Voilà ce que j'avais à dire. Je vous promets qu'elle doit là. Je vous promets qu'elle doit là. Merci, M. Traudet. Donc, pour ta passion, débat face à c'est l'avis de M. Traudet. Mais si vous voulez, mais on peut maîtriser les choses, ainsi de suite, pourquoi pas. Donc, oui. Non, c'est pas. Je sais, c'est ma famille, M. Traudet, pas de problème. Je connais à qui donne la parole. Oui, M. Kassamel. Hein? Non, pose la question, c'est notre là. Il y a M. Chaban Mourad aussi qui veut poser une question. Oui. Oui, on va prendre les questions en deux quand même. Merci Bilawel. Je vais poser deux questions. La première concerne la campagne de falsification de l'histoire que le pouvoir a engagée contre l'histoire contemporaine de l'Algérie. Et bien sûr, la Kabylie, elle est touchée de plein par cette campagne, son origine. Et pourquoi? Justement, en ce moment. La deuxième question concerne le président mondial. Mais s'agissant de lorsqu'il a enterré les couilles du colonel Amiroch Ouest dans une brigade de gendarmerie, il y a une version derrière moi. Je voudrais connaître votre avis sur la version. Il dit c'est à quoi derrière moi. Je ne vais pas dire si c'est vrai ou si c'est faux. Je voudrais votre avis sur l'avis du fils du colonel Amiroch sur cette question. Parce que je n'ai jamais entendu cette thèse. C'est la première fois.
sais pas, mais là, ça a etc. Non, je veux dire, la version, ça doit pas être différent. Donc, mais là, si vous voulez dire, ça Voilà. Voilà. D'accord. Ça, dans cette question, on va clôturer quand même. Ça nous a promis de. نقول اسف لفداتك دونك كان الناس يعاود سمعتني سينيالو الناس معلوم الناس اللي يعرفوا اللي كان دونك كان فيديراتور الا لكن الشعب مازال الشعب ما يلا ندم يزن الناس دير في يدينا دير في ديوير امسلاي مسائل حمودا اللي تصميمات وسائل ذايا كاع السواد مرتاح بايلي يمكن نبدا اليوم ولا السيف على الثير يمكن اسعد انا شفت بالليل اسعد سي ديزاين دو ميليتون دو لا دينيتي دو لا ليبرتي et de l'indépendance, il faut le dire, et de tous les horizons politiques, اسعد دير كتابات تقدر الراي انا شي معيد نقرا كي لوفا يا سيد نسجلها بريانا ونسجلها مثلا سيباتينا هذه الدول بها سيدي يدير لك لا هسا الى نزيدي غالن دونك غف مسالك هسا هو التقبيلي دوك الدراي الى اثمك كما سيدي يمكن انا هو اكزرسيون دروا لي بلو ليجيتيم اسمي وعطيه سولفي مع مسائل المودع باش تخدم مسائل المودع ديال الانيشياتيف des acteurs politiques et de la société civile kabyle pour constituer un front anti-répression et introduire ça sur le terrain, traduire ça sur le terrain par des actions, en dehors de toute considération partisane. En dehors, il y a des questions d'urgence auxquelles il faut apporter des réponses et c'est oublié. C'est mieux. Bon, très belle question. إذا زوارون مثلا هناك مثلا أيوبان جدا نعمروش الحوس كان زورت مثلا دولاي أيوبان بنكيت أيوبان بنك qui a fait des enquêtes en 1962 septembre 62 إذا يقولوا روميك بغا يزوج نشاط مطلوب نبوس عادة وقيل أسكن لاين بي إذا ليش نفتي تاقشي شتاكيت أو نفكر عمروش الغوت بون ديريش كاع دو زوفيسي يول ناغ داكي كذا جنرال ماجور أو ريتريت سي جنرال ماجور جواتي اللي تاع ليبوك ديوترو ويل il était aussi capitaine نيزورس إيش قادر فلان عمروش الحواس بغيت نغل عليا ومن بعد سولي نطلع ليطا ماجور فرنت البينا جوسكا سكو موا جو فاس دي زونكيت اكسيتيرا وكلش سابون كي pourquoi il a fait ça ورسنا عميروش بوم ديني كره سيدنا الحوايج يكره القبائل يكره الجوال عميروش ايتي ذا مجال اكل قبائل إلي فري كاين شادلي دي بون الحبس ولكن شادلي سي غراس شادلي كي افي نونكات اكسيتيرا زرير كوبلش الى في نونكات بويتني دونك كاين لي مساله كاين الجنة اسف كان شادلي باسكو سي غراس ا لوي كي لو افي لي سيريموني اوفيسيال Quant à la société civile, chaque fois qu'un groupe de citoyens s'organise, il faut applaudir Aïd Rabbi, l'association des chasseurs. L'association des chasseurs, Maïda Menalim, c'est une bonne chose. Parce que la démocratie avance. On va nous initier au Daïda, ou à Yatamachin Tijjel. نكقر اصلي الليبان ما نبغى تخدم بالحاجه هو المال كي تطلع ثار قاون مقدر سكت الدنادر ردو ايفو ميو وتصاوب الحق تستدى ولا تصاوب الحق وحدك ما تصاوب الحق وحدك صدق وتصاوب الحق اي سو كي نو مون Moi, je suis pour l'organisation des partis politiques. ولكن ça ne suffit pas de la maquette de là. Ça va pas que je me rende واحد هذه
الحاجه هذه وين تسرديت يدخل في النار. نو سوم ما تولي قامنا. Il faut changer le système. Il faut changer le pouvoir. Moi, je ne demande pas ça parce qu'il y a des systèmes de pouvoir. Mais où est-ce que ils vont faire un nouveau gouvernement, le gouvernement Mobutu. Pour Sénat, ils n'ont pas de nouvelle génération. Où tu viens faire une conférence. Dites-moi, à travers la conférence, des Maroc, des Tunis, وغني فلان. ابن عمي يا ابني القدرات ولا اقصرنا ترى الفرق القبائل. استدري في الحياه. La situation Kabylie, la situation, je dis, c'est-à-dire toutes les choses pour arriver à un là, depuis plusieurs années, la Kabylie ici. Ils ont fait une réunion publique, des Mstghanem, sous l'autorité de la gendarmerie. Ils ont décrété zéro Kabylie. Ils ont décrété l'opération Medjel, le seul tort que les Kabyles ont fait, c'est que nous avons libéré l'Algérie. C'est le seul tort. Je là, il ne faut pas prendre en considération le Washington, il y en a là, ils sont très très bien. Moi, je dis, on a peine 18 ans, il ne faut pas les prendre en considération. C'est dommage, c'est malheureux, je vais la Kabylie, mais qui, je ne sais pas, on attend donc. C'est les partis politiques qui sont à l'origine de ça, c'est en l'occurrence les RCD. Pour faire asseoir, ils disent l'avoir royal, ou c'est aux islamistes qui existent dans la Kabylie, bien avant ils n'existaient pas. C'est le métro. Alors, pourquoi ce n'est pas le 1er novembre et le congrès de la Soumane qui sont le fondement de l'État algérien moderne? Parce que dans leur tête, le congrès de la Soumane, le congrès de la Soumane, il a été présidé par Ben Mehdi. Voilà les chiffres. Et Glen, Gmjouhel, et Glen, wilaya par wilaya. Là où il y a une autre Haderara parce que Bamboula est mour, là où il y a deux, le 20 août 56, il y avait 1669 moudjahs. Là où il y a 4, il y avait 1000 moudjahs. Là où il y a 5, 1500 moudjahs. Là où il y a 6, 200. Là où il y a 3, 3100 moudjahs. Contrairement aux autres wilayas, là où il y a 4, là où il y a 3 qui l'a formé, l'état-major, là où il y a 4, c'est ce qu'on a les droits. Là où il y a 6, c'est encore beaucoup plus dramatique. Le crime que là où il y a 6, pour ouvrir le champ de là où il y a 6, il faut regarder les zlènes qui disent j'ai le document politique zlène, Yourad Tabrat. Et le colonel Raoulia Katsi Mohamed, et nous venons d'abattre le Kabyle que Karim Belkacem nous a envoyé, nous ne nous mettrons jamais sous l'autorité d'un Kabyle. Manque de peau. La Fédération de France, c'est là où il y a 3 La zone autonome, c'est là où il y a 3 Voilà, au moment où on a eu en 56 10 000 maquisards, 10 769 maquisards, il y a eu 170 000 harkis, voilà, هذه سمعنا دوك سمعنا ما تيزوزو اسناني غير غاشيه كي كان عقلي دار كرس كدرا انا من دي فري Merci pour vous, comme ça,